Kulturno-umetničko društvo Sloga iz Ciriha je osnovano 1968. godine. Danas ima oko 160 igrača u raznim ansamblima. Probe se održavaju u iznajmljenim prostorijama opštine Affoltern u Cirihu. Kako nam je predsjednik društva Ranko Đukić rekao, interesovanje je veliko i broj igrača u ovom društvu je u porastu. Jedini problem koji već duže vremena postoji je da društvo još nema svoje klupske prostorije. Još uvijek dolaze novi igrači koji hoće da postanu članovi Sloge i mi stvarno uporno tražimo, trudimo se da bi našli neku prostoriju, da bi imali gdje, znači da djeci to priuštimo, da bi mogli da igraju i da pevaju. I ovo je dobro, znači samim ovim putem, znači apelujem sve ljude, ako neko poznaje neke prostorije, ako bi neko mogao da nam pomogne nešto u vezi toga, da nam se javi putem maila, znači preko naše web sajte ili tamo su i telefoni i sve kontakti. Ja znači mogu da se pohvalim da smo trenutno jedan među najvećim klubovima u Švajcarskoj. Znači šteta da nemamo naše prostorije i naš klub. Znači to je naš cilj da bi imali svoj klub i gdje bi mogli da vodimo treninge, probe i da organizujemo neke zabave i sve. Znači to nam je cilj. Najviše igrača ima dečji ansambl. Zbog velikog broja članova probe dečijeg ansambla su podeljene u dve grupe. Dok igrači vežbaju, roditelji koriste priliku da popričaju o aktualnim problemima, o politici, o domovini i da se nakon napornog dana malo i našale. Pitali smo neke od roditelja da li oni žele da im deca igraju u folkloru ili je to bio izbor same dece. Videla je neki snimak kad sam ja ili njozina majka bili u folkloru i onda kad to probala i svidjelo ju se, zato ona je znači tako reći odlučila. I meni se to isto sviđa zato što i ja sam igrao kao mladi. Ćerka moja 7,5 godina ima, izrazila je želju, a i ja sam kao vrlo mlad u kulturno-umjetničko društvo Ivo Lola Ribar u Sarajevu, svojevrsno isto igrao folklor i od komšiluka, od prijatelja sam čuo za kulturno-umjetničko društvo Sloga u Cirihu i veoma nam je blizu, tako da odgovara pored ostalih hobija kojim se bavi da može i folklor i siguran sam da će imati želju, pošto prvi put dolazi da vidi kako to da ide, kako, da li to odgovara djetetu i folklor je nešto što je naše, što će uvijek ostati. Ja sam dovela svoje dijete da se druži sa našim ljudima, sa Srbima, da drži svoju tradiciju i da priča srpski. Ja, nažalost, nisam igrala folklor, zato moja sestra igrala 12 godina folklor, isto u Slogi. Samim tim što je moja supruga već, u stvari, 20 godina igrala u ovoj Slozi, počela isto kao jako mala, bila je vezana za ovo društvo, tako da smo imali već neku vezu sa folklorom i uvijek je bila želja, to jeste, i mala deca kad su bila kao bebe, dok je ona još igrala, oni su nju pratili na turneje i na nastupe, tako da je tu se rodila ta ljubav, ta želja i oni su sami onda to izrekli tu želju i počeli smo jednostavno. Folklor je jako važan ovdje u dijaspori da naša deca nauče odakle potiču, da znaju gdje su im koreni. I to je jedan način toga. A drugi, naravno, sportski način, pošto svi znaju da ko igra folklor, da je tu velika kondicija, da se to može da meri čak i sa velikim sportistima. Traži CH je novi infoportal za naše ljude u Švajcarskoj. Tražite našeg automehaničara, naš orkestar, salu za slavlja, našeg lekara. Sve ovo možete naći na Traži CH. Ukucajte traženi termin, zatim kanton u kome tražite ili CH za cijelu Švajcarsku. www.traži.ch Za život bez brige, sa pravim osiguranjem. Želite da obezbedite vašu budućnost? Generali vam nudi veliki izbor životnih osiguranja. Izaberite životno osiguranje koje će najbolje odgovarati vašim potrebama. Više informacija na www.sašapurić.ch. Generali nudi sve vrste osiguranja. Također posjedujemo i veoma povoljna auto osiguranja. Naručite gratis ofertu za vaš auto. Za sva vaša pitanja stojim vam uvijek na raspolaganju. Želite reklamu za vaš proizvod? U novinama je vaša reklama na 15. i 16. stranici.
Naručite reklamu na Traži.ch i vaša reklama će biti na prvoj stranici traži.ch. Aktualne vesti, oglasi, kalendar događaja, forum, chat i sve to na jednom mestu. www.traži.ch. Umetnički rukovodioci dečjih ansambla su ujedno i igrači prvog glavnog ansambla. Iako je taj posao veoma naporan, oni to rade požrtvovano i sa puno ljubavi. Mnogima je druženje u folkloru pomoglo da bolje savladaju srpski jezik. U ovom društvu se na probama govori isključivo srpski. Ja kao dete kad sam igrala, nama nikada nisu dozvolili bili da pričamo nemački na probi, tako ja sad sa svojom decom, kada oni počnu nemački, ja se pravim kao da ne razumem i onda moraju da pričaju srpski. Ja sam rođen ovdje, ali ja sam u Srbiji, u Smederevu bio u prvi, drugi razred, pa sam došao 99. ovdje. Pa sam išao u srpskoj školi, pa posle toga sam počeo sa folklorom isto i ovdje većina pričamo srpski, za vrijeme probe mora da se priča srpski, tako smo se dogovorili. Ovdje uvijek pričamo srpski, znam ovako svugdje pričamo njemački, ali kad dođemo ovdje i probe su na srpskom i ja sa djecom isto treniram na srpskom, tako. Još mi nije perfekt, ali bit će, nadam se. Kud Sloga je do sada svake godine uspeo da se kvalifikuje za Evropsko prvenstvo srpskog folklora, što govori o kvalitetnom i uspešnom radu u ovom društvu. Slobodan Stojković nam je rekao šta su ciljevi za sljedeću godinu. Naš plan je za ovu godinu ili za sljedeću da mi postignemo da napravimo godišnji koncert, da što više igrača skupimo i da idemo na takmičenja, da osvojimo dobra mesta, da se isto što više družimo svi zajedno. U gradu Cirihu je Kud Sloga jedino folklorno društvo. Srpskih klubova ima nekoliko, rekao nam je Ranko Đukić, i smatra da bi bilo dobro kada bi se ti klubovi ujedinili i osnovali jedan veliki klub koji bi efikasnije funkcionisao i tako imao mnogo više mogućnosti. Ja bih više volio da se mi malo udružimo. Znači, da se udružimo, da se što više družimo, da smo skupa. Dobro je to da ima klubova, sve je super, ali ja bih više volio da se udružimo sa nekim kluboma, da se ujedinimo, znači da nas bude što više na jednom mjestu, znači da budemo što jači. Treba tu da se nađe malo vremena i da se odvoji i da se malo to realizuje i da se porazgovara. Većina igrača iz prvog ansambla igra od malih nogu u ovom društvu. Niko od njih još ne planira da prestane, bar ne u skorije vrijeme. Ovdje sam trenirao u blizini neke borilačke veštine, pa sam ovdje vidio srpsku omladinu, imao sve neke majice Srbija, pa svratio da vidim šta se radi ovdje i vidio sam šta sam vidio. Pitao sam kad je sljedeća proba i tako sam i počeo. Igram otprilike 13 godina. Našla sam nove prijatelje, druženje, imamo zabave, dobar smo tim ovdje, svi smo se zavoljeli, to mi je i motivacija, volim da dođem. Ja i zato još igram. Ja volim da budem aktivan kao prvo, kao drugo drugari što imam ovdje, kao treće kad nastupam na bini, onda ljudi što gledaju i onaj aplauz što dobijemo. Tu se naježimo svi nekada. Onda posle toga je uvek neka zabava i tako ja obožavam da dolazim i mene vuču melodije, pesme, koraci. Folklor igram sada već 15 godina i to sam kao malo dete uvek volela i tako nisam nikada prestajala. Nekad sam dolazila na probe, pa nekad nisam htjela i onda su me mama i tata malo terali, ali većinom je bilo moja želja da igram. Ja sigurno igram 11-12 godina folklora. Mene je zadržalo u folkloru to što se družimo, to što smo upoznali otadžbinu, to što je folklor sad nije više hobi, već je postao život sa vremenom na vrijeme i ne može se u stvari, to je ušlo krvi i tako je. A koliko dugo planiraš da igraš? Pa, dokle me noge budu poslužile. Da. Od kad sam počeo, zavoleo sam sve ovo. Druženje, sloga između srpsku omladinu,
i nastupi i najbitno mi je meni zašto ja volim folklor. M je sport, M je kultura. Sačuvamo srpsku kulturu, ipak se bavimo jednom sportom. Informacije o kulturno-umetničkom društvu Sloga iz Ciriha možete naći na njihovoj internet prezentaciji kud-sloga.ch. Na kraju reportaže pogledajte koreografiju Igre iz okoline Bujanovca.